Mata upu e tolu, o le alofa o le atua inu ufa paupau. Ona o lea mea, o a ua paulo o le ua nonoatia o na ukeriso Yesu. Ona o tau onu ese, awa o tau whaalamolomo i le sauninga o le alofa tunu o le atua, o tu ina mai i ante au mo o tau. Ina uana whaailoa mai i ante au i le whaalinga, o le mea sa lilu, whaapei o na umua i tūsia i ni upu i titi. Pe a whaitaulia e mawhaia i o tau o na ilo ailo uloto matala i le upu i a keriso sa lilu. Sa li whailoa atu i ni situ pulanga o le whanaunga tangata. Whaapei o na whaali mai nei e le anganga, i ana apostolo pa ia, mana profeta pa ia. Ia aveanu e se masuli whaatasi matino e tasi, ma ia tofusia whaatasi lana sa wholofola mai o na keriso i le tala lelei. O whaia ia au ma au ne tusa ma le mea fua i fua ina mai le alofa tunu o le tua. Wana fua ina mai i ante au i le ngarua na tele o na mana. Ua au mai i ante au le au pito i titi lava i le au pa ia uma le ne i alofa tunoa. Ina ia o wholofola atu inu e se le olofa ula i o keriso e le masu e ina lava. E whaamalamalama ina atu fo i tangata umale wingo le mafuta whaatasi le mea lilo sa natia, talu mai i tūpulanga na bua e le atua, o le na whaia mea umalava Yesu keriso. Ina ia iloa nei e li isi lima le au whaipule i mea o i le langi, i le ekalesia, le poto winga ese o le atua. E tusa malona fina ngalo talua na mualava, na ia whaia e keriso lo tātou wali o ia wa tātou mua i le whaamalosi, ma le taita inga ma le lotu tele, i le whatuatua i ante ia. O le nei, o te ai o i atu, aua nei whaavaivai na ua popo ngātia au ono o tau. Awa o le mea tau te mita i le nā, o le mea lea o te tōturi ai i le tamā o lo tātou wali o Yesu keriso. O ia ua whaingo i nā i le ainga umo i le langi, a toa ma le langi. Ina ia fo ina ia te o tau e tusa ma le whaula i o lona vi inga. Ia whaamalo sia o tau le mana i lona lava nganga i le tangata i totongu. Ia nofo mau keriso i o tau loto i le whaatuatua. Ina ia mawaa o tau, ma ia whaavahina i le alofa. Tau te mawhai ai o nei lole le i o tau atua ma le aupa i uma. O le wingo le lautele, ma le umi, ma le loloto, ma le mawalunga. Ia i lofo i le alofa o keriso wa sirisiri ese le mailoa. Ia whaatutumu ina o tau le tumu ma lava o le atua. Ia ia te i o le na te mawhai o na whai o mea uma. E whasirisiri lava i mea tātou te ole atua i ma mawhauwhau i ai. E tusa ma le mana o lo matuanga lua i totonu i ate i tātou. Ia ia te ia le vi inga i le kalesia o no keriso Yesu. Iau ngā tūpulanga uma e whaavavau lava. Amene.